Dobar dan, poštovanje. Danas bi vam želio predstaviti tematiku modernog leadershipa. Koje jesu leadership lekcije? U ovoj snimci nekako ću pokušati da vam predstavim jedna spoznanja, odnosno neke leadership lekcije Steva Jobsa. Zašto sam odabrao Steva Jobsa? Zato što vjerujem da je jedan najmarkantnijih voditelja neke prošle dobe i u tom kratkom snimci svakako ću vam predstaviti nekakve leadership lekcije Steva Jobsa, znači što možemo naučiti od velikih. Kratko ćemo ići kroz taj leadership model Steva Jobsa, nekoliko ćemo porazgovarati o samoj značenju autentičnosti i na kraju nekoliko o samim ključnim spoznajama uspjeha. Možda na kratko, tko je bio Steve Jobs? Steve Jobs, vjerujem da ga svi znamo ga kao predsjednika uprave Apple-a. Steve Jobs rodio se, kao što vidimo, 1955. u San Franciscu i, da kažem tako, već u mladim godinama počeo je sa stvaranjem, ostvarivanjem, osnivanjem svoje tvrtke Apple. Vidimo da je taj put Apple-a bio jako različit. Sa jedne strane bilo je uspjeha, a sa druge strane bilo je i neuspjeha. Steve Jobs je u međuvremenu i napustio Apple i osnivao tvrtku Next Computers, a onda se opet vratio u Apple i 1997. preuzeo vođenje Apple-a. Ono što je možda, da kažem tako, nešto posebno je to da je bio Steve Jobs najlošije plaćen predsjednik uprave, jer njegova plaća je samo $1 godišnje, a naravno dobivao je i nagrade, tako da bez brige nije mu sa tog financijskog aspekta, da kažem, bilo loše. Ono što je meni više markantnija je njegova životna filozofija. Jer Steve Jobs uvijek je rekao nikada ne gubite nadu. Ono što vas u životu treba da vas vodi dalje je ljubav i strast prema vašem poslu. Jer Steve Jobs je rekao naš posao je jako bitan dio našeg života i jedini način da ćemo u životu biti zadovoljni i sretni je taj da pronađemo posao u kojem uživamo. Ako taj posao još niste pronašli, tražite dalje. Možda još 10 nekih najvažnijih spoznaja uspjeha Steva Jobsa. Steve Jobs rekao, živite ispunjenim životom, jer nikada nemojte previše pažnje obratiti na to što drugi misle o vama. I imajte hrabrost da slijedite svoje srce i svoju intuiciju, jer vaše srce i intuicija znaju što je za vas dobro. Naravno, svakako budite pozorni na samu kvalitetu, znači što god pripremate u životu, pripremite to na neki najbolji mogući način. Nikad ne iskoristite povjerenje, povjerenje je jako bitno i u njemu ćemo u nastavku još dosta pričati. Izgradite sjajnu ekipu jer vi ste u prosjeku 5 ljudi sa kojima provodite najviše vremena. I naravno, budite strasni. Svaki posao sadrži neke stvari koje ne volimo toliko, ali bitno je da uživamo u tome što u biti radimo. Nikako nemojte dozvoliti da glas drugih vodi vas unutarnji glas, jer naravno novac neka ne bude vaša glavna, neka vas ne vodi samo novac u vašem životu. Budite ponosni na svoj posao i budite ponosni na svoj rad i svakako neke najmarkantnijih riječi Steva Jobsa: ostanite gladni, ostanite glupi, jer kad vi postajete zadovoljni, onda prestajete raditi stvari na bolji način. I naravno, nekad vam drugi ne govore da se nešto ne može, jer samo vi odlučujete o tem što je moguće i što u životu nije moguće. Ako bi sada na kratko želio da stavim na jedno mjesto taj leadership model Steva Jobsa, mogao bi ga sastaviti na ovaj način. Znači, voditelj je jedan jako bitan element tog leadership modela, drugi element je komunikacija i treći je moć voditelja. Polako ćemo ići kroz taj leadership model. Voditelj je svakako glavni element leadershipa. Unutar tog elementa voditelja jako bitan je njegov profil osobnosti i njegove kompetencije. Dobar voditelj je onaj koji ima samopouzdanje.
Naravno, ne smije biti narcisoidan, ne smije biti egocentričan i treba da bude ljudski. Taj autentičnost je jako, jako bitna. Treba da bude otvoren za promjene, otvoren i za prijedloge njegovih suradnika, treba da bude samopouzdan. Treba da bude stvaran, to je nekakva sredina između pesimizma i optimizma na drugoj strani. Isto treba da bude samokritičan, a naravno treba da bude entuzijast, da ima tu energijsku opremljenost i da želi promijeniti stvari na bolje. Sa druge strane, koje jesu bitne kompetencije voditelja? Svakako njegove socijalne kompetencije, jer znamo da voditelji ostvaruju ciljeve sa svojim suradnicima, odnosno saradnicima, a na drugoj strani njegove analitičke kompetencije, jer voditelj jako često treba da donosi jako, jako brze odluke i treba da ima tu sposobnost učenja. To je jako, jako bitno kod samog voditelja. Naravno, jako bitan je drugi element tog leadership modela, to je komunikacija. Jer jako bitno je da vođa, odnosno voditelj u komunikaciji stvara poverenje. Jako često slušam voditelje i slušam ih da li kaže ja ili mi. Jer dobar voditelj je onaj koji uvijek kaže mi, jer treba da preuzima odgovornost za svoj tim. Naravno, poverenje svakako treba da stvaramo na taj način da ono što govorimo to i radimo. Na engleski takozvani walk the talk, jer onaj voditelj koji će raditi druge stvari, znači priča o jednim stvarima, a radi druge stvari, taj voditelj će svakako jako brzo izgubiti njegovo poverenje. Voditelj treba da razumije da je samo dio tima, zbog toga treba da razumije da poduzeće je u biti zajednica ljudi i jako bitno je da ti ljudi imaju zajedničke vrijednosti i zajedničke ciljeve. Zbog toga voditelj treba da gradi to takozvanu kulturu povezivanja i da na taj način stvara i neku sigurnu atmosferu u samom poduzeću. Jer svakako treba da brinemo o tome da naše poduzeće neće biti kao taj čamac u kojem svako želi ići na svoju stranu. Zbog toga jako bitno je da je voditelj, odnosno vođa ta koji zna stvarati te skupne ciljeve i za te skupne ciljeve oduševiti svoje suradnike, odnosno saradnike. Vođa, odnosno voditelj ima moć koja se kaže kroz njegovu sposobnost utjecaja na druge. I u samoj moći voditelja jako bitno je to njegovo vizionarstvo i njegova karizma. Vizionarstvo znači da ima neku viziju, da želi stvari promijeniti na bolje, jer karizmatičan voditelj je svakako vizionar. I jako bitna za dobrog voditelja je sposobnost predviđavanja, takozvani engleski envisioning, njegova empatija i njegovo ovlašćivanje, što znači da treba da da neku moć tudi isto i svojim suradnicima, odnosno saradnicima. Vođa uvijek ima utjecaj, jer umjetnost vođenja nije u kontroli, nego u utjecaju. Zašto? Zbog toga jer imamo na puno više stvari imamo utjecaj nego ih možemo kontrolirati. Zbog toga je jako bitno da je voditelj ta koji upotrebljava taj stil vođenja, odnosno voditeljstva, leading by example, što znači da želi postaviti neke dobre primjere i da njegovi suradnici temu slijede na taj način. Naravno, povratna informacija je jako bitna, voditelj treba da daje svojim suradnicima, odnosno saradnicima povratnu informaciju u obliku tog komunikacijskog sendviča, što znači da na početku kaže ono što je bilo dobro, onda da neke prijedloge kako bi stvari drugi put mogle biti bolje i na kraju da doda i neku motivaciju. Ali svakako treba da voditelj razume da uvijek će postojati takozvana gravitacija, znači nikada neće moći ni imati utjecaj na 100% nekih stvari, ali već smo naglasili da naravno voditelj ima puno veći utjecaj nego što može biti njegova kontrola. To je bilo to što sam vam želeo predstaviti, znači nekakav leadership model, nekoliko leadership lekcija i naravno zahvaljujem vam na vašoj pozornosti, želim vam sve dobro, budite odlično i kao što je Steve Jobs rekao,
ostanite glupi, ostanite gladni i na taj način uvijek ćete stvarati bolje rezultate. Puno hvala još jednom i sve dobro vam želim.